Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasni. Akcent. Teksa. Na glas. Naglas. Naglasak. Glas. Glasni. Naglas. Naglasak. Na glas. Dobar dan, dobrodošli v Na glas. Čeprav je Jugoslavija razpadla pred 25 leti, jugoslovanska identiteta še živi. Vsaj tako pravi Vojislav Pejović, Črnogorec, ki dela v Ameriki kot neuroznanstvenik in pisatelj. Ja se doživljavam kao bivši Jugoslaven koji živi u Americi. To je moj jedini ikad kolektivni identitet koji sam osjećao je bio jugoslavenski. Žena naj bo doma je samo ena od pesmi, proti katerim so ostale članice feminističnega zbora Zborke, katerega tretjino sestavljajo priseljenke. Živimo u društvu gdje su salve seksizama se slijevaju svaki dan na račun žena i svih ostalih marginaliziranih skupina u društvu. V tokratni oddaji bomo pokazali, da so nekateri pisatelji iz območja nekdanje Jugoslavije bolj priznani celo v Združenih državah Amerike kot doma. Oktobra bodo v ZDA izdali prevod romana Rezervno življenje slovenske in makedonske pisateljice Lidije Dimkovske. Kako je videti boj za lastno identiteto izgubljene generacije, rojene v 70-ih, bomo avtorico 3 romanov in 6 pesniških zbirk vprašali v našem studiu, preden se odpravi na svojo ameriško bralno turnejo. V Čikagu bo mogoče srečala Vojislava Pejovića, o katerem govori naš prvi prispevek. Pejović je odraščal v Črni Gori, študiral v Beogradu, doktoriral v Nemčiji. Zadnja leta pa kot neuroznanstvenik in pisatelj živi in dela v ZDA. Vojislav Pejović već sa naslovom knjige Američki sfumato u čitaocu budi asocijaciju na slikarsku tehniku sfumato s kojom se brišu konture boja, aludirajući možda tako na sve maglenije sjećanja onih koji su se selili. U prenesenom značenju to bi moglo biti i brisanje granica, koje je pisac rođen u Crnoj Gori više puta prelazio, na kraju nastanivši se u Čikagu. Ima nečeg romantičarskog u pakovanju kofera i odlasku u nešto novo. Ono što je dobro kod tako čestih preseljenja, što se pojam doma se usložnja i umnožava se zapravo. Mislim da je to jedan od najpozitivnijih efekata migracije na moj život. Jedino što je važno u životu nije ono što se dogodilo, već kako se toga sjećaš. Misao je Nobelovca Gabriel Garcije Marquesa, koja možda najbolje sažima i djelo Vojislava Pejovića u njegovoj posljednjoj knjizi. Autor kratkih priča koji se nedavno predstavio slovenačkoj publici bavi se upravo doživljajem sjećanja. Što se tiče sfumata u samom naslovu, dobro, to je zgodno tumačenje, se odnosi na granicu. Meni to više bilo kao kopča sa nepouzdanošću sjećanja. Američki sfumato govori o naučniku Milošu Deseljeniku, koji se nastanjuje u Americi. Kulise događaja, sjećanja povezuju prostor Crne Gore, Beograda i Čikaga. Pisac koji dolazi sa spomenutih prostora kaže da knjiga ipak nije autobiografska. No u njoj nalazimo podatke sa područja neurobiologije, oblasti s kojom se Pejović profesionalno bavi. Isto tako sa čitaocem dijeli svoj svijet muzike različitih žanrova. Izdanja sa postjugoslovenskog prostora zanimljiva su slovenačkom čitaocu i zbog u širem smislu sličnog kulturnog prostora, ističe prevoditeljica sa drugih jezika bivše Jugoslavije na slovenački Aleksandra Rekar. Opažam, da so nekatere knjige, ki tukaj še nekako so zanimive ali pa sedejo ali pa so razumljive, imam pa občutek, da v Avstriji pa že ne bi bile. Tako da skratka, jaz bi rekla, da je to en tako hlapen kulturni prostor mogoče. Dio knjige Pejović je napisao na, kako sam kaže, srpsko-hrvatskom jeziku, drugi dio na engleskom, te ih je unakrsno prevodio. Knjiga je prvo nastala na 2 jezika, na engleskom i na onom što je još uvijek zovem srpsko-hrvatski. Mislim da je to dosta korektan termin koji ukazuje da je to jedan policentričan jezik. Pejović ističe da je njegov jedini kolektivni identitet koji je ikada osjećao, bio jugoslovenski. Stoga se doživljava kao bivši Jugosloven koji živi u Americi. Još jednu njegovu knjigu, Život i smrt Milana Junaka, izdavačka kuća Sanje uskoro će izdati na slovenačkom jeziku. V studiju pozdravljam večkrat nagrajeno slovensko in makedonsko pisateljico Lidijo Dimkovsko. Lidija, dobar dan, dobrodošli. Videli smo zgodbo Vojislava Pejovića, ki kot nekdanji Jugoslovan v Ameriki piše v srbo-hrvaščini in angleščini. Vi ustrajate pri makedonščini, čeprav 15 let živite v Sloveniji. Zakaj?
Ja, makedonščina je hiša mojega bitja. Preden sem se preselila v Slovenijo, sem živela tudi 7 let v Romuniji, ker tudi nisem začela pisati proze in poezije v romunskem jeziku. Če tudi mislim, da sem zmožna tega pisati tudi v slovenskem jeziku. Ampak mislim, da je moja odločitev tudi na nek način kulturno-politična, zato ker prihajam iz majhne države, kot je Makedonija, v majhno državo, kot je Slovenija. In se mi zdi prav, da nekako ustrajam pri svojem maternem jeziku, da pa moja dela so prevedena seveda v slovenski jezik. In kar je zelo pomembno, da sama prevajam slovensko književnost v makedonski jezik. No, vaš roman Rezervno življenje je zdaj pred ameriškimi bralci, kar je velik uspeh, glede na dejstvo, da samo 3% tuje beletristike pridejo sploh do ameriških knjižnih polic. Živite ameriške sanje? Ja, na nek način te ameriške sanje so se v mojem življenju začele že leta 2003, ko je ameriška revija za poezijo American Poetry Review posvetila naslovnico meni in tudi poseben dodatek moji poeziji, ker se redko zgodi evropskim avtorjem. Med njimi recimo so to naredili tudi našemu Tomažu Šalamunu. No, od takrat naprej v bistvu sem ves čas v teh 3% ameriške prevodne literature. To je že 3. knjiga, ki izide v Ameriki in sem zelo vesela, da v bistvu grem tudi na ameriško literarno turnejo. V 10 mestih bom brala iz romana Rezervno življenje. Znani ste tudi kot borka za pravice priseljenskih avtorjev, torej tistih avtorjev, ki pišejo v svojih maternih jezikih, živijo pa v Sloveniji. So se ustanove bolj odprle zanje? Društvo slovenskih pisateljev je še vedno enako odprto. Ministrstvo za kulturo upam, da bo nadaljevalo kulturno politiko, ki jo je imelo v različnih obdobjih svojega obstoja. Javna agencija za knjigo pa še vedno vztraja pri slovenskem jeziku kot edinem kriterijumu, ali je nekdo slovenski ali ni slovenski avtor. To se je nenazadnje tudi pokazalo pri povabilu strani slovenskega predstavništva v Evropski uniji, da 3. novembra nastopim kot slovenska predstavnica na literarnem večeru naslovljenem transpoeziji skupaj s 4 avtorji, ki tudi ne živijo v svojih matičnih državah. No, ko sem dobila to povabilo, sem morala tudi aplicirati na Javni agenciji za knjigo za potne stroške in seveda tega nisem naredila, ker v samem razpisu piše, da lahko konkurirajo samo avtorji, ki pišejo v slovenskem jeziku. Kdo bo kriv stroške na koncu? Zdaj pa bo moralo Ministrstvo za zunanje zadeve, pa verjetno tudi Ministrstvo za kulturo, zato ker sem nenazadnje slovenska državljanka. Zakaj so vam teme izseljenstva sploh blizu? Poleg osebne izkušnje seveda. Je vse več ljudi tudi med bralci, ki so migranti, priseljenci, izseljenci, ljudje, ki iščejo neko novo identiteto? Absolutno. Živimo v svetu, v katerem ljudje so zaznamovani s to usodo izseljenca, priseljenca, emigranta, begunca in tako naprej. Torej ne moremo ignorirati tega dejstva, da svet vse bolj postaja nomadski, vse bolj postaja mobilen in enostavno ta tema identitete in vsega, kar je povezano s preselitvijo v neko državo, če tudi nisem mislila, da bo tako tudi v mojem primeru, ko sem živela samo v Makedoniji, je postala v bistvu glavna tema moje literature. No, tudi vaš zadnji roman Ne da govori o ženski, ki se iz Splita preseli na Sicilijo, to, da kasneje zaradi Alzheimerjeve bolezni pozabi italijanščino in se svojo vnukinjo pogovarja samo v hrvaščini. Ali bomo torej tudi umrli kot tujci? Ja, to ni ravno optimistična perspektiva, ampak v življenju se velikokrat zgodi, da ko si tujec, tudi končaš kot tujec. Vi tudi živite večjezično življenje, vaš soprog prevaja vaša dela, s hčerko se pogovarjate o makedonščini. Ja, to je zelo zanimivo življenje, večjezično življenje. Poleg makedonščine in slovenščine uporabljamo veliko tudi romunskega jezika. Tako da v bistvu živimo eno zelo bogato večjezično življenje. No, vi ste prejeli več nagrad za svoja dela, tudi nagrado Evropske unije, med drugim tudi nagrado Petru Krdu, ki je v Srbiji ustanovil Vasko Popa. To nagrado sta prejela tudi Nobelovec Tomas Transtremer in vodilni ameriški pesnik srpskega rodu Charles Simic. Kaj vam pomenijo te nagrade? Ta nagrada mi še posebej pomeni, ker sem najmlajša dobitnica te nagrade, ki se v bistvu dodeljuje za življenjsko delo na področju poezije. In vsakakor nagrade pač odpirajo nove poti za literaturo. A kdaj bomo vaš zadnji roman brali v slovenščini? Upam, da kmalu, v vsakem primeru pa 2017 bo objavljena moja zadnja pesniška zbirka Črna na belem. Najlepša hvala za pogovor in hvala tudi vam. Zdaj pa k priseljenkam, ki se s pesmijo bojujejo za pravice žensk in vseh drugih marginaliziranih skupin. Zborkam je na Metelkovi prisluhnila kolegica Vesna Hrlička-Bergel.
Samoorganizirani alternativni feministički pjevački zbor Zborke osnovan je u Ljubljani prije 2,5 godine kao reakcija na različite društvene nepravde. Pod vodstvom Pije Skušak sve su članice ravnopravne. Trećinu čine doseljenice koje su u Sloveniju većinom došle na studij i tu i ostale. Petra Leverić iz Pule u Zborkama je od prvog dana. Ideja da se osnuje zbor je nastala nekako u krugovima unutar ekipe Ardečih zor, zato što su smatrale da bi trebalo nekako upozoriti na sve nejednakosti i neravnopravnosti koje se događaju u društvu. Ova grupa od 15-ak hrabrih žena do svoje publike najčešće dopire mijenjajući tekstove poznatih pjesama, kaže studentica iz Makedonije Martina Poljak. Združuje se po moje koristno in zabavno na nek način. Zato, ker ne vem, če poslušaš nek govor, pa to včasih zna ratati ful dolgočasno, pa ne vem. Če pa poslušaš 40 minut petja, mislim, da je lažje si zapomniš iz sporočilo. I koja je poruka? Živimo u društvu gdje su salve seksizama se slijevaju svaki dan na račun žena i svih ostalih marginaliziranih skupina u društvu. I želimo postići to da ljudi da se osvijeste, da budu svjesni što se oko njih događa. Zborke na pjesmu odgovaraju pjesmom, te žene čuvarice ognjišta pretvaraju u ljude sa slobodom izbora. Recimo tale znana žena naj bo doma, žena ne bo doma, smo se malo igrali s tem in mislim, da publika ima dobro reakcijo na to besedilo te pesmi. Žena ne bo doma, dosma zatiranja, seksa in pije in se zabava, zdaj pa ti čakaj njo. Veliki problem vide u glazbi, koja je jedan od glavnih promotora nasilja i diskriminacije. Riječanka Martina Čiković iznimno je kritična. Svaki dan ljudi ih slušaju, u biti mislim da nisu uopće svjesni šta je izrečeno u tim pjesmama i šta oni u biti pjevaju, da ne govorim o tome da i svoju vlastitu djecu uče tome preko pjesama. Audicije za sve koji im se žele priključiti imaju u listopadu svake nedjelje od 18 sati u menzi pri koritu na Metelkovoj. Pozvani su i muškarci. Na koncu pak še enemu rojaku, ki so mu Američani izkazali pozornost. Pulitzerjeva nagrada za fotografijo je letos prvič pripadla Slovencu, mojstru fotografije Srđanu Živuloviću, in sicer za fotografijo beguncev na nasipu pri Brežicah, ki jo je objavila agencija Reuters. To in druge fotografije beguncev Srđana Živulovića si lahko ogledate na razstavi v galeriji As na Dunajski 63 do 1. decembra. Z mislijo, da bi bilo beguncev čim manj, nagrad pa čim več, končujemo današnjo oddajo. Do naslednjič se beremo preko MMC-ja in družbenih omrežij. Lepo se imejte.